Hadina kami gila tersebut kecelakaan dah adalah sekaring kat lambat seng her ubah can borwar presiden kaki yang sekedua om kecilkan kedawa jongki sepo anak sorka untre manai kecuba sorka isi kabas Jati Hills SP kabas Jati Hills and Disco kecilkan mako Deputy Commissioner Kabas Jati Hills Abuna Kumar Singh IS mula om makin pak lagi kulit ban a jingera sana pengabar kipat ba kidi menit menit tak masuk Apa dia pergi nang dai? Iwan Hanin, Nikwa, Bangi Klang, Banyo, Bantu Damsai. Kumba di Krais Tuk Hangnen, Niru Nikwa Banyo, ya garap Tuk Damsai. Ong Banwan, Ong Banwan Ban Tiket, Tang Ban Nikwa ada hotel. Dijuru Habijur Kupor, Bekide Ban, yang Magwa dari Tojo Polis di Jonghau, Kau Tengah. Dan sisa lagi long ke area Jonggol Tengah. Bat Habijur Kupor, ke Sorka, ke Ban, yang no ya pun di Islam Badro dengan Karbi. Hadu andala dat pan andala dat hak yo putusan hangta kila bandro lene ban lek ka kimon kunjuru kagu cukup po gitu di peluk nak halia andala dat ndak yo putusan hangta kan kila ban yo ahno di ban song yang mentahi ukur song di kota di polis asam udai beg jonggo lapangap bomdere jonggo asam kumta ken yuan nangne yuan dawa ya ke hok upwa jongki udap ubiang tanpa upwa jongni bagi kunjungi bendike tak ada ngirungin masa tanggal bikin jenjar sudah apa nadu pesencar ke MDA tu ketahuan bikin jenjar nadu arpeulai arpeusal arpenreu hadu mentah aciap ya nopan ngidang ap habang sekolah tadi hatwa ngilaban ap kejiap ke ap ini mentah iklan petir ini dicubah untuk panghabi cingki wa jongki ken Menu badro yu tahu belanja. bala karbi kuar ke karbi dagi asam kalau kuar ke lain jongkang upudusan upadan mulai Sorkar Meghalaya Sorkar Asam kan bagi perut tuan jauh bias lain Aku mengitip ketika kami kerja ya kerja pun. Kamu nubi isim na. itu ada kampat sejarah mentah pada Covid Meghalaya pada ngilaok balik di sebelah ini ngilaok pada ini ulang jong ke Asam ladan hanya nginu tandrung kita jong Asam balik kita panau kumta hendek tang ukur Asam umpan hendek jaga Sorkar Meghalaya pada Asam balik nginu tandrung kita SP sir वो DC sir ने बता ऊपर से आओगी ये किसी ये कलाम योंगी इताई वो सरकार छपी की पाइबा बियांग हम तो सब सुकी हमें आवरी ने भा उसा थो भाभी की ये कलाम इतने वो सरकार Dear all, this is DC West Jaintia Hills along with the SP West Jaintia Hills. Today, many farmers from Lapangam came towards Shillong to air their grievances to the government. After intense discussions which have happened with the Honorable Deputy Chief Minister in the presence of Chief Secretary Sir, Principal Secretary, IG Madam, IG Sir, as well as with SP Sir, and me myself and the representative from various student organizations as well as the headman of Lapangam. Amongst the discussions, what the key points have come out based on the demands or the grievances of the people, that starting from tomorrow onwards, the deployment of the SF-10 would be deployed in addition to the existing forces which are there, though which are already equal in number. Second, we will be discussing at the highest level of the government through Deputy CM Sir and the CM Sir. The matter will be taken by today itself. At the district level, me as well as SP Sir will be going tomorrow on the field to ensure that the cultivation starts within the progress and to ensure that the peace and everything is there. Also, in the upcoming days, the peace committee would be handling again. And with regard to the negotiations that have not happened so far, because the Assam government has been formed recently and the chairman of the regional committee at the Assam side is yet to be decided. So by tomorrow onwards, once the negotiation gets happen, I believe and I firmly believe that the peace would be restored
and from our side, the cultivation would be happening and the grievances of the people would be aired out. Thank you. Tok kan mo. Kam kejing penci kejing kelamu DC West Giant Hills District. Niliang yang DC de penci untuk hadin ketuga kelas. Tapi lah siapa tu tapi tok hadin bom biok tapi lipuk ni rap kamu jole. Dawan pinai sini dia ele chong meeting go deputy chief minister ni uman le local MLA US Thar. Heta hek office yang jing em lang yang ki chief secretary yang SP DC kamjo la yung guru sarkar em. Dan yang government dak ke assurance untuk wa dau bu pulit dik SF10 kamu ong di situ. Ke polis ku strong na benta ya da ya pi ulai po lai rep pitch ta jela pengam. Dan yang sarkar le dak ke kata ke assurance kejing penting kena tok na dom step dau em double triple kejing bun yang dipulit kiwedai pi helai rep yang pi hitai hala pengam kata to assurance naliang yang sarkar wi chong hitai po office po sekretariat naliang di sisar rengkar USP dei kita assurance wato wa nado mestep chanai naliang yang pi hidong chong chnong la pengap dau yo pi kata kejing yada ko kerpang wat naliang yang ki NGO you represent kinong chong chnong yang pi ko emlang ne hitai meeting besnyao you to wa na do step ke sengi na do ne step le naliang SP na kanao to do deploy gi de pen po gi ki polis ku em sta chapo la pengam teng te dau pai ba kani man gam ga jing pentip chapi man you jai ni pha naliang yang government ka kwa ko kre ne penta yang pi UA kita assurance pi kanang yo pi urep kamu jo rep man snem Mestep ni. mestep jai dan liang government kita assurance to ndo mestep hejo ipor le apa ba ketu keni ke kam yang di polis ku empok chnong bi liang government le daragi yu kenriak ga le chnong bi cai tu sam Bilang ke sokar, macam thor ni ba ile, UE pi kata kejingeta kawa, kejingeta kawa kerpang ni benta bibit rismi. Naliang government le, naliang government le, dah implement kita pengkerekam kita katakan night curfew. Naliang government dah pengkerekam kita katakan night curfew. Jadi jika night curfew to yolat kini gikarbi ulah ben prai heli yang pi. Karbi ni penar pengap ni tak pat miok ulah di match town pi. Kata sen jam de chim yang government ni benta wow kejing dai pi kinong chong tene te dau ini liang yang ini NGO bai ba dau em lang churu pi la da sarkar him le gam te dau chim de wi luti Boy kena curfew il pengap kamin snem. le de be kelam gini Patan me pata gini. Abos. Boy kena curfew. Suweri lah kan bilang last year di 144 CRPC has been imposed only for the pengap. This year we will accept. Hamaरा ये wrong. Kau tu apa ba? Thank you. See, from Meghalaya police side, our job is to ensure that the safety and security of our farmers is maintained at any cost. So we are working towards that. We will ensure you that let us go back to our village and start our farming from tomorrow. Tomorrow, yes, sir. So I would request all of you who are here that let us go back. You have already spent a lot of time here and government has listened to all your demands. Necessary instructions have been issued to us. So I would request all of you to let us go back and start our work in fields from tomorrow morning. Thank you. Ngile kumne nada gitu kijing dawa kijong ni bagi kijing persen ni kaliang jong SP pat DC nada ki morlang ngin sawan sa seposa ni biar yang ngin page wa ya kay bagi kular ini wah biar ngin page ki bagi kular iki lada gile
tagabiang lagi mulai ni sama sesiapa pecah ngot dan ni segi hajar ngot dan ni nak kita mengkibin ya gaya gaji doa ke pi kinong rep biang apa di pi tanggawai bapin mi dan buram nang ni wat pentut ya gaya yang jong giwai ya gi pajba gi bajak yung pi nang ni naga kepala sekretariat bapin le segi yang gisam jopi bapin nado le saya ski pilih rep kumba saya le rep biang maju bang maju bang maju bang kebiasaan ya pergi pajba telah di rumah koran burung